na me bra prince ho a onti no nti ni na se na so onti no nti ni bra prince apofiada ye makwan e ma omoton ade out to 12 se bibi ni ta na chi no bia wo to sa yampia we a wa kantokwa wonti me nku ho ntokwa na yiwura so meka sa da sanse ode ne ho obu ne ho ode praku enwa techim be so betena fidie so na odidi prince atem obedi ubi hwe praku bi ono be ka kire bi se ono ye praku techimfo na yenye ya apo enya santefo apo enti woni hu kwan se okodi asantefo atem zo ya kola bi na wo kata hweniye saa futuo na ode maaye no mabom se mama no yenye ne saa tano kira ponche ndi se de tano konsuma na ye konsuma wo so ponchim kura woni kwan se okọ dan wadi ponche a saa fie wo nwura ho abeto yampia bi abebodi wurodi meka wo se ade yo ntamu kese se me metire na ma na hunu se wa kantokwa ontimi nkanto prince wa hifie oni kwan se obodua obetumi akantam obetumi anum konja wo se ono ben techima man na ka chom se botoro pono omumbie ma ofia da se bebia tie me bra prince kasa na enye papa no na ode no ode obi prince di obi ema baba busia high quality TV ebraso and then sembi edi adencheche e wotachima ne nimpotamu tichu abe fontintan fidie ne so na wo se ye domu suko kakra na sansama edi adencheche no bia na wate oni afa so ana wahu bia ni nyina no atense enche na tachima ha yete se eye na nakwadwo yeboa a oye country abusia kasamafo according to ni aye hunu no ye nim se ne kura obum dia enti yodin se betu dwa na ne nsense mu no atwe na ya tachima prince ogoro enso de nsense ba ya de back and forth those things eba so sansemi na ne santi no ene say yatwipini eye openi kase eye miwura Reverend Ajay Kwadie na fe yahu ono nso ne take on that say na asemi ohunu asemi kra say na betumi akwakodru na nsusanso ben kra na wo asemi etimama miwura kwa ba na yen hye nkomo ase abama kwa ba mejo so ndidi se honamu ye obade adaroma eda obade ase abama ni se tachima nsensama e koso na nse yimi se wati bi na wahu bi de na kwasem pa da yin na nima daja nti ya hunu bi nana kwadwo yeboa yate se ona ye tachima nkronte busunya kasamafo odi sensem betu dwa o kire se mempese me amedon se musku mi se wate nana se nsema wate uhunu se onsusanso bi anase se na papa na openi be kasa ye no ye ne kwan so na nye ne kwan sempu na o so sa semimu medase na ma chia yatifo nyina na fe madufikesiem miwura osiade ya confirm yo otoso na miwura oda roma na ma chia miwura na na yefa buakro tamansa bosomfo katachi be me na onso oda roma na kwan techima ma hini nkondwa hene katachi oda roma onso me chia we mu na fe mamba wasemi so na nansam no mate bebre no kwasem mpanifo se de mu die ya e wodi esi na bati wa ya ade de dikan enye obia na betimi agada sa carriage abekasa afutu ode baaye no eye nanso ye kakra ye beka ye de beto ne de ne so na beka ka ho de dikan o meti ba ko ana o ka se eni kwan se yedidi asantefo atem mabom se mama ne pa o ya ade techimfo na yenye ya apo enya santefo apo sa enti woni hu kwan se okodi asantefo atem that one me no obi anya ade aden na trust bebre wo ho mpanifo bebre wo ahemfo bebre ni nipaku bebre wo ho mun kodi o masam na santefo nko na udi o matam de na santefo dayo eno ni asem no that one de mebo minsema de ama no se techima mabunu ene bunu mabunu enya buru nko ena dokono so nko ye nyina ene santefo nyina nipa baako asante bunu akua pemfante ye nyina nipa baako ifidi ye kakura ye ni siremfo nete ye nyina nipa baako enti ade na okodi obi atem so ye si apo no ye po techima even apo no tranko so nwane mpo apo entra wanchi eduru wanchi asa enkobana apo tranke ntampo ntampo fompo wan nkranza na benye nkranza fompo akomadan fompo apo ye techima ni wanchi pe ye na yepo enti ubedi obi atamani ko wanchi ko techima asa entran ko di hinu fufuru bi atem da wana futuo ne de na eboa meda so ho pa de to so biem youth ni bi e de ho be fry
yen ka se sabi obi esiremni a onye techimani obetumi a citizen wa bra ya wo ha ntu yesiremni na ya wo ha kurampo a wo ye bununi okay but mi hunkofo bi a odo na mini ha be mi hunkofo bi a yeko dunsituo na omuwom a enni kwan se nkom ko bi samo yes me say yeko shirituo no yeko ayi ebabi na first na lodge no no ayi ebabi omtu shiri mata no aponko sunsum wo ona na first na lodge no ana yeyi di ba hase no na nkofo bi wom aboso na aponko su do ewo na nkofo bi ahyase a chimponche saa futuo na ode maaye no mabom nsema no yenye ne saa tano kira ponche ni se de tano konsuma na ye konsuma ye wo so ponchim ko uni kwansa ko dan wadi ponche a saa fie wo nwura ho na watimi akọ ponche na wodim asemo ye ko ka wa eva okay nti saa futuo na kwajo yaboa e de ma mabunu se ene de yenye ne saa so obe chia ponche a tano se aban on pa ponche wo ho e fro ban enya aban okay ban on pa sore on pa ponche wo ho enti ban asonda ni ho okay techima brono asonda ni so ban ana ban de kana ban mu ai asonda ni ho okay na ayi ye kan say aponche yenye bi ho enti aban ho nyina no na ya enya po da ikura no ye che ponche wo aban na yekunu a boys ne betumi anu awe enko ba bia okay that one ewo ho ena ohini bi enwie na yekumwa ohini wo na ye amamre say yekumwa but ohini wuye no yekumwa kwanfa minti bi da say tano kọ nsuom akotuhire ana yekotuhire abe kwatano dan na yekuku aponche eye chiwode kese enti na na ebo a saa futuo no so medase ewo ho okay de to so biem metise oba me bra prince asem so se bra prince ka se aprofiada ma ye obiantoto ni storm na o ma ne warning say ma obiantie bra prince asem okay asem no mixed information minim say the mekano ewo ya kan kasem ana say sa asem no bra prince de no sa na tie but o kachia na kakra okay ena na so de no sa na tie but ono so kachia na kakra okay enti minsi so people na me bra prince ho a ontie no ntie ni yi okay na se na so ontie no ntie ni yi bra prince apufiada ye makwan ema omoton ade out to 12 awia okay panopa to awia but bia na o prevent mu say de be bi wona so den 12 no on pon de nte ya ka se omompon ko no me ba no me de max ahemanim enti se me be wie wa de unhu nipa kro na nipa bakrum ye beja enti ebo 12 store bia yetum na nipa no wo ba na po no ye gidigidi asem obetum di geye na oni ma yira ye miso bia saada ni do wa de yira wo miso bia enti media to me hu se bia bra prince no na o pepis o pasomdwe o pese boy ho ban bi on pese boni besi na o kas enne mama obi amba na apofiada ye mbie store apofiada ye kulosu store 12 awie ginae ana prem to bre okay ntu betime be di udwa bia pese odi no betime be di ni tentem na wako moreover fiada na edi techimandwa enti techimandwa no every blessed friday opa ko trem na ka chom se botchoro pono omumbie ma fiada na se bebia ye mie ma oda why because be ka chom se botchoro ko dwum botchoro e tanoba enti tano na omo techima ha nyina no fiada ye tun omu nyina pono okay omu nyina ko dwum apoda no ahohum ni nyina mbadwum tano na edi ni dwa na wo so wo babi na o se me mbadwum me kopo enti e wo se opo na se obebie store a mind you apofiada obebie store a ye de apo na e ba pe e wo se o free store mo na opushi omo enye se betumi a chiu dadua se opushi omo na adoma ko be wuram na be yi ma hwan be hunu na to what ma say na apo na ye wo hwe nipa dom we na o be fa store anim na wo so pushi omo won po nso e be chiwo ye betumi a chiu dadua so kuro wura no dwanu ni wura techima eta no de o apo ye ne de o techima hin onsu ankyere nipa o osu akyere nsu osu akyere ta no oh okay nti tamansa so be wura fie wa ye bisa bra prince tamansa kwa won gate no bia mfa ho techima hin fie na da won
obian fa sa kwan so say term mensa nko apɛ before term mensa so be phone na bosom my friend term mensa no bosom na si term mensa bosomfo so na bosomfo afa sa gate nim e de awura ho okwa na okaka kire man hene say miwura musuo say na abantimu nkoyi asem say na ekoso ntimu nka ne say asa owia no wasan fa the same gate no wapie enti term mensa onko man hene fie oni man hene so ni nkomo ahu de me kire enti ni papa ye brani ntino wada roma senia na nakwadwo ye boa de saa futu se no ba ye senka mabunu no enso mu no achi na ewura ogoro prince enso de ne se metu dwa akoye se metu se na koma wosoro pa na eno so mi se wa musa se sure na eno so kra wo so mu se ni bu befu because said the papa no si approach no to me krampo na o kan sa kire me bu befu moreover bra prince nim say brain na himfie na yehwehwe na ye behu no enti se bi se krampo a o frɛ no tena se prince o ka say ma ye obi ambie store na store no ombetimi abie boto ofa enti next time no na wa kire om say omumbie 12 ba omumpon se de be obi pe bibi ato a hoho obi aba obi nya bibi ato nsu bi kro obi nya bi ato anom na wa obi store no so no ne se omo poba onsu pushi omo na wa kire bra prince ene kokko aka ne sei be so betena fidie so na o di prince atem obedi ubi no correct o de be kire wi because one akoka asem no sure me say na me so for bi ni me nya issue ya de ko man hini fie bra prince ne sei asem no okay acha obisa so him video no kai ajete wia so for bi osem yusu busum ya asole o ma so for ni bunkoto dwe pa ma cha obejuna na me ko Europe na se hwe o ko Europe me woro me mpa bo agina tano na no ne dadua wi me ko Europe aba anadua me ko aba bra prince ko de ni o se me ga se ni patent kezi o o se ko de no ni o se masa pa ko de acho senka bia me nya nam ko di so for na tem o online anka nipa no so be online be reply me ba bia papa ne ka asem no ho na bra prince o hia na odi mia ya ma no ana metimu asem kra ma ogoro prince kra bia ha na koma kese kra nse papa kwadwo ye boy ka say ogoro yewura man hene ensoma no on ka asem bia hye na no nti no mo ana mo temba bi na mo ka mo nsem me teach my hene ensoma me da but oko me page mu a teach me abakosem bebre makoka even though me no grant interview Gaske FM no correct and nam social media before good teach my hene nyon nesma me what I say me na kwankwan nyon nesma me kwankwan nesma me but ye invite to se be kan bibi no utim be kan enti bra prince ye invite no no onim bibi o ye so kan e na ye po ya cho nyum no kura bebre ye we fifi bi ohu tete nyum bi papa bi ko fa bae me do nyame hansa hini jetro kro ya dane akwa agei na mte so oto sa nyum bi since then no nyum me na kwa agei kura wi e ko be 20 years na papa we ko yi be nyum bebre omu rafi enti amamra ni amanne ne bebre amanfo rafi okay miura ora roma ogoro prince nsema obeka ya no ase bebre so no se bia kwan bi so no bia wankasa yie oni pani na anya de ntia wokasa hash eche pani sa oh say abotre nya eye nti bra prince akola tu panyini so tu akola fo mi soro bibi se ba no so twan pe na nya abotre ma no mintimi nkokase papa no sabi onimde na mintimi gase bra prince onimde omu nyina empanifo be mesero mo se bia wote asembisa se bra prince kura frɛ no na okeka na adwene kire no wahimfie ho be woni sem no wagu nanim ase aka chen so e kan man ba bi de be ndebe bibisa no that one there enye fe nti nana ayeboa oda roma next time we pani okasa atem de mama bi mpim firi wa no o say bra prince say even though ye gitum say na kenten hini be ka say obiam bi ni store na hanso hini be ka say obiam bi ni store enti ehu say bra prince asem obeka yen wan kan yi obia ate ase now say wan kan ya you are not the right person na obedi na tem social media okay it wedi na tem the prince we do atem na it pani no pani na di kan di atem wan hwese we pani good pani ni chance na odi si ho no na ma brante de samu aso ho no akata so okay minka se bra prince aya de se wodi di panyina atem nemum babi amfunso ni firi ba no wahu de me kire no aha ho na de ni firi aye ba me nya sure say bra prince to ho no ka say mum betwa video mi ko di panyina atem like how me hu ni sa bi da de but wahu bi da fine me hu ni sa bi da but papa no friend dem e no ka chance prince next time can say ya onka prince kwa beda na se me sure hu ni sa no minim no a very respectful person obuade
Only say na ni yedin na ni ye krakra but ye ka se nipa buade a fine obuade odi bu be ma wo and na issues ba na onya friends chama asem say obe follow on and found say ni nua no na damfo no odi for obe mo say wo de nyede or that type but chance na papa ni di si no ni tina no so de kata ni so be mesere no next time no pani yesa o de friend ko afichiri na ka chance mi wura de o ye no wanye ni next time ye ni say be papa no so afere say bia on hu say bia kwa bi so no papa na kansama ma na ahye no so ba kwa na be reply no say said you not here sa not here aha onye ye na udi atama ye mfini bi udi si obi twa na ye onipa bi wo ha no kwasem ni for you to control yourself no it's a whole lot to the case ye pa enye obi a team control no ho wa bra asama pem ni sa na ye nim prince say one amanfo bi won samsam enti so wo sori say wo be di na tema ba omis me hwe ni video ba kwase obi na amani sika o se den na nipa bi na sha kire so ombe sa dia won twen prince ni hu se papa ne enye ono na odi no obi na bond papa ne pa na obedi prince atem enti prince so be di watema fra ni pa ko na wabo pa no okay enti papa ne de onyi no free na ni pa ko na wabo ne pa so obedi prince atem no on fa na ni mbra na prince meeting one and one ya hwe DBC abusia enche de nko woni besi na ya DBC de de twatwa DBC kraye ogora prince kasa no o kantam nyina e wo ne nsem no mu okay na se ntam kakra no ne sunsun sem se ne sitie o kantam ubodua onum konjua ne nyina ya de ba ko ati se de wa bodua no nti o kan no gwana ye duabo ase duabo so kan o de wa no kwa ani nyina ye duabo onum ahemfo ne num konjua hene bodua ibetu hima bodua ibetu okay nti ye kan se ye num konjua nti nkonjua no akonjua tuntum e wo fie na wa kan ntam na so bodua okay na sa no ogoro prince ntam na o kan na se obodua no ebe yin so ama ono no so anase no kure wasem na se epie duabo bia no e review tooth ana no kure okay aha nti no kure wasem nim no e na so me tie me bra prince kasa enye papa no na ode no odi obi prince di obi nti sa ni pa no na open na nti na wakanta magunu so no o se prince wa hemfie oni kwan so obodua sure obodua obetumi akanta obetumi anum konja aha o se ono ben techima manhene so obetumi anum techima manhene konja okay aha na afi wakane ntam ana onum techima manhene konja na se ukane ntam a de se de wabodua pepepe okay papa we dia yebre no ye be si ana bia wa asimtie wa pese wo kari twatwa na afi okay match African Lodge for nyame adom a busumi ya ewo mi brunya chi busumi enum ne da etoso ne da edikan ekopem da etoso miensa next month first May second third enyine ko hyamu adwura na yakwakoye meeting wiasi lodge for ho nyina yeba na yakwakoye meeting so no ko hwese de be ya adwuma ni sika sembe koso na ahohu mienu a yakofo maba kramu na baafo enso no yakokomo mo akwaba na fe ya joma wa tu no ma beboy sese no obi ebodua ode kramu menza na bodua nyame adom akwachi akwabi wo se kwa okay na no me ma warning say wanye papa na say ye de kramu menza bodua na ochewa ebe video abato internet ni so say wakofo obi yire ya bodua wawi obi ade ya bodua wagu obi afa so ya bodua wakoji obi sika ya bodua ana say waye boni bi wako bi yire nche obi kunu nche ye de kramu menza bodua ene de ye do beba internet so mo bi ahun nti to hwaye papa nyesa ye de kramu menza bodua na omde oba ha ye be video interview why fast wako bodua ye be ye dani duani nyina be ye interview mo obi ahun ye be twani nyina ko to internet so mo obi ahun nti to hwaye papa men ka se manka o ma ka abre nti da obi de kramu menza be bodua bible say eniana na ni hu toro na wa modua na wa nifo enti bible say ana anchew na ya video na edo wan fo anko to internet so enti wo hono ma ye papa men nya obi bone na wa modua e ba sa ade a waso be hyehyehye na fe suma we ne Oliver we nsuo aha ye friend nsuo ni do okay nsuo ni do okay aha senete we no na de na odi enkuto oye oba okay na we edis flower na abronoma oye bima aha but we katache bi na ya boni memuduam sa no aha eno no yo dove blood aha we na de twere okay we dove blood enti dove blood no na e de twere din kokon no aha enti ewia na ya kanto so we
ya de chichiro a abro so 3-4 days o say sano edi na otwe na nipa wan hwe bi ja okwan aha nti se bia abaya bia ju sika dia ana se be ma bi waboa na akoduru ba bi o say o just no park no na adwuma no ana se bia wo pa dia firi obi ho nipa na tintintintin ana obi de oka iska no owo bi but on pese obi tua ano na adwuma no enso ni do ana pese obi pe wasem pa ebia nipa sumasi menenet but on do me minim de maye no be unya sika ma no bi o bible se de nyankopon do wiase ni se ode ne ba owo no kro ne maaye nti doye maaye nti umma obi bibi no na odo nti doye maaye doye nti de ma wo do obi no na wo ma na de ma wo ma de na nipa no so do nti sa nti we sa na adwuma te oye do adwuma opese nipa pe wasem boss bi onua bi obudi nkuto ba ko ba na opene ma kakra bi a me kire wa na fe ya wo wia watini nkuto ni bi na wakasa guso na de sere wani ni tim na fe una woko no nti sa na ho asem te okay awusi am diri se wati enkomo yi ana wahwe enkomo edi nyina no me ne Reverend Aje Kode na ebi sun di me se friend na natachi abiam out so minu aha nti enkomo mi se ne wasua film ne anamo an se otu so no hwe na tu nti bia na wo dofo bi waye na asa wona so ya yeden a wo de champion openi na omwa na odo any man so nya adwuma ho na bibia ntumi konkan nti de besi ya friend na na kwa me gentle aha wo hia abontia for me crack ya meje so nti ye de wasi mrepa me sanso hia makraw